Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barongan nih guys. Wih. Wah, ono poconge lagi bersemedi. Oh, lagi ritual guys. Wah, barongane mangap-mangap. Duh, piye marek mangap dhewe mah, mbok kapakno mah. Wah, ditarik. Ada Arhan. Halo Arhan. Halo Arhan. Wih, Arhan memakai barongan apa ya? Wah, barongan kodok. Terus ada Mas Biril. Mas Biril memakai barongan ulo. Mas Henip. Wah, Mas Henip telon merah. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul memakai barongan singa besar. Wis berdurung ritualmu. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barongan jenggotan. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan hitam. Ada Mas Riko. Mas Riko memakai barongan biru. Mas Aska memakai barongan wah, singa kecil. Dan ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barongan barongan pink. Dan ada pocong. Siapa yang jadi pocong ya? Gak matok. Ada Mas Iqbal. Ya dipakai ya Mas Henip. Kowe Henip kok sok. Mas Henip aja rono-rono nih. Bagi Kapten Buyung, ini Kapten Buyung, Happy Profesional Rias Penantin. Tinggal mengapa jadi pasien ini dilakukan juga pendam juga ke arah Kecamatan Sumoroto. Dengan terakhir, dunia takut dorong-dorongkan yang buyung. Konfering abdi dorong pagdaran sejarah teknologi buyung. Evolution, Amir Sani. Yo duduk yo Mas Henip. Yo Arhan. Nip nggokke Nip. Arhan nggokke Nip, tolong Nip. Yo Arhan, nggokke. Undurke. Ora Dende. Ayo Han, aku yo Han. Dul. Kok dhuwur? Wis iso. Kok dhuwur, lagi lewat. Wah, yo. Sombong banget. Duh, ayo re. Heh? Gak jadi. Piye? Oh, kowe ula. Oh, gue ula. Nip gue ula. Beril kok ada Beril. Iya. Tuhan, aku yang mau ayo. Ayo Ren. Hah? Sedang ayo. Ayo, situ para Arhan. Masih hidup.
Mbak jarine. Oh, gak situ, gak apa-apa, duduk. Duduk. Yo saiki, Mas. Ayo, Mas, sopo Mas Iqbal? Mas Abdul, karo Mas Rama, sopo? Mas Aska. Pocong rek meletre, pocong iki medeni. Iqbal, ayo Bel. Gak boleh. Oga. Pan, happy ya. Yo duduk. Aja di nganu to temane to, dah. Sekali nyotot tenan. Ayo Mas Elvan. Mas Elvan karo Mas iki sapa? Mas jenggoten. Rama. Yo Mas Rama, yo nek jero kok. Mas Aska wis to medun. Iki lho nggon iki. Oh, ayo Mas Elvan. Bangsane para karo sewu. Pemikira saka sakalaing papan panggonanmu kene. Kang ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Pemikira saka sakalaing Kok rikone tak jiwet sisan. Tak jiwet. Kok model wadul. Yo Mas Elvan. Apalah po. Iki kok dumuntel nek kene tok. Ya duduk yo. Ayo Mas Riko. Mas. Jiun. Ayo Mas Beril dipakai. Ayo Ril, pakai Ril. Kodoke dipakai Ril. Kodok. Ayo Re. Sek dipakai sek ya.
Apa? Rene anggerin gue gak apa-apa. Oh sedulu. Ki bocil. Ya duduk, wes ya duduk. Ayo Hun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Dadah.